Sagudahin nga rut ti surat ti pakasalitaan idi kalman laeng ni pagayam ti nga edit. Kaya tagano ni edit. Yaman tagano itay. Kuna na to'y idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tanakariing akon. Adan puot ko. Adan mangmangig ko. Ngam nakakidemak pay laeng. Idiag mulagatak manong nemi karkar na nga silid ti ayan ko. Nakaeddaak. Wan. Nga idi iwaras ko ti panagkitak. Awan ti sabali akaduwak iti silid no saan nga ninanang. Ninanang nga nakaturog nga mangbambantay kanya. Adak iti ospital. Bimangunak ket dariknak ti sakit dagiti susuop ko. Anya tinapasamak kanyak. Napuutan gayam ni nanang ti ibabangon ko ket inkawit nak. Oy, edit anak. Di mo pilitan ti bumangon no di mo pala kabailan. Nanang, anya tinapasamak. Hospital ka ditihen ko. Di mo ka di malagip tinapasamak. Nga bungat ti kinagarampang mo. Nanang, no saan ka kumanga na iptepap? No saan ka kumanga na ipap na ipatepap? Nga naidoron ket imo na nga nagdisyo ti patong mo iti semento. Sabi ko mapailangan na amuan, masikog ka. Masikog ka nga may sapay lang nga balasang. Anya tinapasama kiti anak ko nanang. Aniya, awanan. Saan nga na ikari dito yung lupo? Naregreg. Anya ko magkasangit mo. Nanang saan po nung dahil ta? Naregreg ti anak ko, wan. Awanin ti anak ko, wan. Saan nga po nung dahil ta nanang? Saan nga po no? Naggulgulagulak manong nemi kastaunay ti sangit ko. Tadyak kabaylan nga nugutan nga naregreg ti sikog ko. Ti anak mi ni Romel. Ni Romel nga idi pailaeng ket agay ayata kun ken ko ana. Nga ipatpateg ko unay tinapudno. Saan ko nga maanugot nga awanin ti anak mi manon nemi. Sak maanugot nga awanin ti anak ko. Ipatpateg ko unay ni Romel manon nemi ta ora idi saan nga siyak ti inarim na idi adda kang palayang iti college. Kat nang talinaid nga isu ti kis ti puso. Wan. May mesa nga universidad, tinagbasaan mi kada Romel ken ni Cindy. Agpapata kami ti kurso manong nemi agkaka-eskwalaan ken nagkakabarkada kami. Basit pa'y manong nemi ti bilang mi idi nga agbabarkada aging ga nagbalinen nga 13 ti bilang mi. 13 ti member na nga barkada manong malas kunada. At ang numaysa nga mapukaw kada kami. Talaga nga masapul nga adda. Gabuta saan nga common number. Sapay la 13 manong. Wen, 7 kami nga babae, ilinto ta innem da nga lalaki. At damay sa nga babae nga ompir na. Insingit ko ti bagi ken ni Romel manon nemi impamuspusak tapno siyak dadadda nga pansinen na. Ako orang nalaengan nga daldal ko ti bagi ken kuana. Ngem nagsakit manong. Nagsakit ta saan nga siyak ti inaram na no dikat ni Cindy. Adamat idi agaram kanya kadagiti lalaki nga barkada mi ngem jakmet kayat. Iso nga tapno mapasamak ti kunada nga da may isina kada kami. Siya ko na mismo ti simina kada kuada. Siyak ti ba kay 13? Siyak ti awan partner na. Iso nga siya kon ti simina ken kada kuada. Mangrugi idin manong nemi nga makarikna kiti pan nakapaay. Nasakit tadyak na uray nga inarimnak ni Romel. Nasakit gabota uray nga tano siyak ti mangibaga iti panagayit ko ken kuana ket ad-addalang nga agsakit tinakem ko. Gabota mismo nga
ti lalaki ti mangpaay kanya. No babae ti agaram kat siyempre di lalaki ti mangpaay met iti babae. Sibinak nga ron iti barkada aging ga nagturpos kamin. Addan trabaho iti madamag ko nga agasawan da Romel ken Cindy. Adda pay naawat ko manong naming nga wedding invitation. Ket gapot ay imbitarandak. No pay amok amasaktanak iti oray la. Ngem napanak met lata imatendar. Kahit ko nga imatangan manong nami tiragsak dagiti dua. Iti dayta panagkasarda. Agsangsangit iti ti kaungak bayat nga buybuyaek ti kinaragsak dagiti dua ket kinablaawa ka mismo ida iti malpasen ti seremonya. Nagyaman da, imbaga da awang pa ti asawa ket sumarunuak meten nga agasawa ket laglagi pagtukanumet ida nga imbitaran. Sure. Imbitaran kayo met no kasarak. Ngem baka umuno na kayo pang agimbitar nga mga nakak ti bunyag ngem ti mangimbitar ka na kayo nga agkasarak. Ana? Baka umuno na kayo pang agpabunyag ngem ti siyak, ngem ti kasar ko. Kinunak manong nemi kat nagkatkatawa da. Kadi doblek ngayon palagip ka nakwada nga anak ekto ti bunyag ti umunang anak da. Ngayon manipod met idin manong nemi kat awam met ti damag ko kadakwada. Awam met ti maoray ko nga imbitasyon da nga mga nakak kumay ti bunyag. Ket gabot hadda pay maysa nga kabsat ko nga di pay naggraduar manong nemi. Nakakonsentrate kiti trabaho ken sang kaibaga ni nanang nasyat met no tsak pay laeng makinubnubyo ken nagasawa tapno matulungak dagiti kakabsat ko manong. Tanabayagen nga ulila kami iti ama. Liniklik ak nga rod manong nemi di lalaki ken uray no sangwak kumaida ngem nakakandadon ti pusok, nakakandado. Pinaturog ko laeng ti dati nga nariknak idi nga ayat kini Romel. Gabot takasla mangnamnamak nga agsabat tupay ti dalan mi. Nga karelasyon kami tumet laeng kini Romel manong. Ket after 5 years, napasamak nga ron ti panagkita mi manong nemi kini Romel. Iti na minsan manong nemi panagawid ko manipod trabaho nga iti agur-uray ako niti pagluganat. Adakot siya nagsardeng iti sangok. Nga iti kitaek no asino ti nagdrive mabigbig ko nga dakos. Ni Romel? Oy, Romel, si kakaringag peso? Tiloko. Inya nga na pa nga saan ka nga iso? No diket kasingin na kano. Kaya't nala kano nga katawa. Kat nagkatawa ka talaga. Saan nga siya? Kambal ko, di magbagam ka Romel. Anong saan si ka? Mabalik ka nga wisen? Ha? Edit? Yan nga dati tamat nga nagkakaskolaan, ka nagbabarkada. Indag diner. Imanugutak manong nemi. Ketyak maawatan. Noan niya dahito yung marikriknak. Takaslaad da, aglagto-lagto iti barokong ko. Nakaragraksak ti pitik ti pusok manong. Nakaragragsakak. Nakariing manen nga dagos ti pinaturog ko nga ayat ko kenkuan. Kaya dito'y ko nga namuan manong nemi ngay sugayam nga awan ti mauray kong imbitasyon da nga mga nakak iti bunyag. Tadagayam diferensya ni Cindy. Di na ka maipayan iti anak ni Romel. Kastagayam, Romel. Ado ti pamuspusan. Mangadap kayo. Adapay makun ko ng artificial insemination. Nimat gayam Cindy ay at diferensya na matilata. Nakapagbagas digiti perreng ni Romel kaniyak manong nemi kasla de bagbagana. Kasla mabasbasak manong nemi
dagiti ibagbaga dagiti matana, pututang ka man, kasalanan na ipakpakaasi kanya. Kadyak na puutan nga inalan na ti maysa nga imak, kadwa nga dakulap na tinangpetpet. Sana rinugyan ti agpakpakaasi. Edit, mabaling gadi. Tianya Romen, nga ipaayan na kami ti anak ni Cindy. Anana? Ipaayan na kami iti anak ni Cindy ko na. Oh my God. Kasladyak mamati kan kasladyak maawatan manong name. Saan ko mga daytat kayat ko eh. Anakang kaman, pututang kaman, agaramid taman ti anak ta. Una na ko man. Ngem ipaayak kanu ida ti anak kini Cindy. Oh my God. Imbaga ni Romel manong name nga amo na idin nga ipatpateg ko isuna. Ket nagsori ta saan nga siyak ti inayat ken inkasar na. Ada kanong idin panagayat na kanyak ngem mas kinaykayat na ni Cindy. Wen. Patyan na kanu manong name nga iso nga jak pa'y nag-asawa kabuti patpateg ko pa'y lang iso naging ganay ta. Wen manong name kanjak pa'y naadaan tinubyo. Saan ka nga po na tikunak? Sud ka po na akong pa'y boyfriend mo. Kabuti siyak pa'y lati patpateg mo saan gani? Pangasim. Pututan ka. Kad itud munto kada kami kinsinti anak mo. Tapno ta kami tagbalin nga naganak kang kuana. Mabalin ka di? Ha, Eddie? Nagweret nga dagos ti panunot ko manong naming tsaklaki di ba ito red nga ipadawat ko ti anak ko iti asin numan dita. Ure no pudno nga amana ti lalaki ngem saan namit nga pudno nga ina ti mariingan nanto nga ina. Over my dead body. Ket talaga nga tsak kayat manong. Ngem nagpanunotak. Wen, umanugotak, ngem komodyanan nakit tsak tumetla kayat nga ited kadakwada. Aramatik ka dito anak ko, nga mga tapno maagaw ko ni Romel manipod ti asawa na, di ba? Nagmayat, di ba? Siyempre, nujak to ited anak ko. Isina nanto ni Cindy, katsyak ti kaden nana, ang kaden namin ti anak mi. Kastandot aramitek, kat kastandot mapasamak. Imanugotak nga rod manong naming nga jak pinanunot no anyan to tagbalin nga resultana. Nga itidetamit lang arabi manong naming. Itidetamit lang arabi manong naming. Ket naipahay ko ti amin ko kini Romel. Itidetamit lang arabi manong naming. Ket inasagot ko keng kuwan at kinabirhen ko. Wen manong nemi impaay ko tibagi ken Romel ti lalaking ipatpateg ko nga jakton kayat pahay no saan nga isumit laeng. Jakton nagayat pahay no saan nga isumit laeng. Ket iti mariknak dagiti arakop ken agkek ni Romel kaniyak manong nemi. Makariknak nga adda ayat nga nailaok, nga kasla iti ayat nga nailaok kadig iti arakop ken ayat kumet ken kuana. Agek ko ken kuana. Pancheck manong naming nga ay ayatan nak ni Romel. Nagtipon ti ayat ken ayat. Ket impahay ko ti amin ko ken kuana, impahay ko ti bagik. Inawat ko ti bin-i nga intukit na iti saklot ko. Ken daw-dawat ko manong naming. Asabi ko tagtubo da ita nga bin-i, ana itukit, itinadameg na saklot ko. Manipon met idin, manong nemi, kat nagtultuloy ang tinalimed abasol nga relasyon mi kini Romel. Kayat la ni Romel, nga pututan na, ngayon to na, ipas ngay ko, kat itid kunto kadakwada ti anak ko. Ngem ti di na mo manong nemi. Aramatek to ti anak ko. Tapno sumurot, isuna ka na kami nga gina. Tapno da kami tagdaden na.
Tapno maagaw ko iso na manipod ka ni Cindy. Inlimad ko man daytoy kininanang kaniri kakabsat ko manong minupay amok nga dumteng to tinitudi nga panuwen. Maibulgar nga agsikugak. Nga maibulgar nga agsikugak la. Nga agsikug. Nga makamunto nita na kunak met itinakam ko. Aging ka manong nga dimteng nga duwa abulan nga jakmet langin madatngan. Ket napanek-nekak mismo manong nangalag kiti at pregnancy test ket positive adda nagpitpitik iti saklot ko addan tiragsak ko. Iti mamuan ni Romel ti amin manong adda damat ten tiragsak na. Ket kalayon kami maten agsibug manong nga nakairot digiti arakop ket nakabarbara digiti agay. Ket gonam-gonam na ti panagan-anad ko ket inkari nga uray adda kwartak. Ngem iso kano ti bangted karikiti amin nga kasapulan nga kina. Romel, awan ti pagdanagam. Aramidag ti amin nga panaganan. Ngem malagip ko man. Tiyan niya. Saan nga di nga amo ni Cindy na ito yung plano? Kumangkit da kayo nga dua, iti nang kumbinsir kanyak tapno ipadawat ko kada kayo ti anak ko. Sana nga mo. Anak? Saan ka nga amo ni Cindy ti plano naman? Ngem awan to kanon ti maaramida ni Cindy into ni isangpet na kanon ti anak ko. Delikado. Nakunak tinakam ko manong. Kasanon no? Di nanto awatan ti anak ko. Ang mga nirurumin nanto. Dumakdakkel din ang namak nga nakaminto tagden na agas-agasawa kini Romel manong iso nga naragsakan na kitinaliman. Ngem, Jack pulos dinamnama manong ti simmarno nga napasama. Karurwar ko iti pagtrabaho iti tagur ora kon iti paglugana. Blig. Bigla manong nga dasang sarding akot sa iti sangwanak. Nga ti amok ket ni Romel. Ngem nagbidutak. May isa nga medyo nalukmeg nga babae ti dimsaag ket naladawen iti mabigbig ko isuna. Limok maggayamin ni Cindy manong. Bigla nga dinarupnak nga umapapoy di kiti batana. Wen ginabunak manong limabanak. Lumabarak ti kunak ng napigpig sa isunang imiti siya. Ket nagbalegi manong nga nang itumpakan niya. Injudonak, imbatugnak manong binaltugnak. Ayop ka! Agagaw iti asawa! Agagaw, papatayan ka! Imbasbasawang na. Natulidak manong kit idi gandatek ti agpaarayat. Wenno, iti gandatek nga ipayat. Gandatek nga ipayat ti sakak na ikaglisak manong inkarigada ti timakder nagpaarayat ak manong help! 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 Kung wala, ngem jaga mo, no adda umarayat kanya. Pati ti gwardya iti opisina mi ket nabigla. Ta iso kumat alisto ng umarayat. Inulit di Cindy manong nga pinaspasawangan na. Nga gaagawak kano iti asawa. Tumarayak kuman nga umadayo ngem nagammatan na ti ulok manong ket kastaon iti pungtot na. Pinungot-pungot nak bumalis ak kubamat ngem napigsa iso na manong. Aging ganariknak. Tinapigsa nga danog na iti tiyan ko. Napatrasak. Sana insarno a kinugtaran ti buksit ko. Naiparusisi ak manong ket naipatipapak iti semento. Napaikisak gapot mariknak nalaos nga sakit. Dimtengen ti gwardya manong nga igawgawid nan ni Cindy. Ngem naladawan ni dumteng takitaek. Iti nakaipatipakak. Iti nakaipatipak kina
tipapak. Dara? Dara! Dara! No! Saan nga po ito? Saan? Ika po siguro iti pa nagkikis ko, ken nervyos ko, ken kapsot ko manong, ket napukaw konti puot ko. Diyak napupuutan. No anyan di kiti simarno, anapasama. Ngay di agsublin ti puot ko manong nemi. Ada akon ti ospital. Nga ninanang ti magbambantay kanyak nga awanin ti anak ko. Napukaw ko ti anak ko. Ket kastawa na iti sang sangit ko manong nemi. Isarteng mong tagsangit. Kaga. Siya sino ti saan nga agsangit nanang. Awanin ti anak ko. Anak mo nga mangipaneknek ititak kilabasol. Ha? Ipatpatag ko ni Romel nanang. Iso lang ti lalaking ipatpatag ko. Nga wanin ti sabali pa nga ayatek. Iti nanay no saan nga iso. Ni Romel nga daan ti asawa. Nga ti asawa na kit iso. Iti nang raot ken ka. Nga kinugtaran na ka. Iso trasod no apay nga naipatipap ka. Kat naregreken ti sikug mo kasta. Mabaling ko hisak lang tayo nga babae nanang. Pinatahin na ti anak ko. Iso ti kriminal tayo nga babae. Sumartekan. Di mo patakilan pa iti problema. Di mo patiddugan pa iti panagbasol mo. Di mo kadiam mo. Nga tinapasamak ket iso ti balag kay kati Diyos. Nanang, uwan. Manong nemi na paulo makak. Diyos ko. Dalang malakip ko na po, Diyos. Pag-awarin dat. Kabuti na law sa panagayat ko kini Romel. Kahit nakaaramin takdak kilabason. Nakapanunot akit inangisit na panggap. Patgak tikid daw ni Romel. Ngem saan ko nga itad kang kuha na ti anak ko. No dikat aramatek tapno maagaw ko. Maagaw ko ni Romel manipod ti asawa na. Diyos ko, nupod ti ko na ninanang ko, pakawalandak ko ma. Pakawalandak ko ma, Diyos ko. Kapilitan manong nemi nga nangalaak ti bakasyon ko, nagpupukak iti balaymi, tano rumwarak kita endak dagiti tao itaglawlaw ko. Kasla jak may sarang tirupak kadakwada. Nasingpetak ken na emaak kabalasang. Dayta tiniimula iti panunot di kiti karubami. Ngem kalpasan tinapasamak akas iti kunan ni nanang. Anya ti sawon ita kanyak di kiti padak panami nga tao. Singpet kiteb. Siyak gayam nga nakaulimek nga awan ti damdamagan na iti ayan. Ket siya gayam tinalimod nga kabit nga gaagaw iti asawa. Pinasyernak ni Romel dito'y balay iti maysa nga aldaw nga awan ti kaduak mano. Tiyak kumakayat idi nga masterken ngem nagpilit. Ket kunana. Nakasagana ka mang panaw iti asawak. Ket datatagdan na, edit. Ure gayam, no napukaw ti anak ko manong. Nagkasagana madlatan ni Romel, amang isina ti asawa na, ket da kami tagdan na. Nga dayto edit arapahap ko, tipanggap ko. Tipanggap ko, timangagaw ken kuana, siyak ka nun tipatpatag na. Romel, di ka ni mamati kanyak. Nakasagana ka mang panaw iti asawak. Among ka di nga, iti kastoy nga napasamak. Awan ti sabali nga pangimbuntuan at tigurak, ti bungtut kuno saan nga dedya nga babae. Pinatay na ti anak ta. Sagag sinaya kasta. Di ba na ito ti kalikago mo? Panawak ti asawak, ket datatagdan na. Kinapudno na Romel. Imanugotak na sikugan na.
ngem tapno ngem saan ko ipalubos nga maalayo kanyak tanak ko. No tiket isot aramatek, tapno sumort ka na kami. Nga gina. Kawan, ken oren no awanin dyan ta. Sumort ka ka. Wano sikat sumort kanya. Papananta. O mapananta dayo. Santang maitarayan tilintag. Maitarayan ta ni Sidney. Ngam santang maitarayan ni Apo Diyos. Edit na siya at unay ni Apo Diyos. Gabutan na siya man nakaawat isuna. Maawatan na ta. Maawatan naman ti sitwasyon mi ti asawa. Gabutan man po dito sa anak kung nga magkanti anak. Kan kasi diyan nga langan nga limok man. Imuyong. Naimon. Kanayon ka magkapapa. Saan ka naragsak? Saan kami naragsak? Gabutan saan kami naragsak? Maawatan niya po Diyos. Nga mapanak no sa dinuak nga agragsak. Mabalin ko nga paanal ti kalay sami kinisiddi. Kabaila. Ada aramate ka kwarta. Payat ka. Romel. Kadore ta. Mabalintan nga sukatan. Tinaregreg nga anak ta. Yan tangi kat awam at tikadwata dito balayo. Romel. Mabaling ka di. Amo ka mailiw ka ka na gitarakop ko. Amo ka mailiw ka ka na gitakit ko. Romel, oh no. I love you. Si kaitan ti patpatek ko. Edit. Jakong paganan ti asawa. Sika. No amok la kumakas dyan. Sika kuma. Iti inarim ko idi. Jak ba't among amin kas dyan nga. At na diferensya na. So kasi ka. Karaming taban lang ta. Kasukat. Romel, saan? Adan ninanang ko. Ha? Adan ninanang ko. Kapasat ko. Pumanaw kan. Sa dinong kumarti pag na. Mamo na lang, mamo na. Magnakay ti kusina, please. Please. Adan diya kutsek. Ha? Ano ba't nga mong nga kutsem na ita? Alam to lang dahil di kutsem into no. Saan na ka makita? Ito nabi. Ano na? Panunod mga rod pa yan. Uy, naman. Adalek. Maamong ito resulta na ito nabigat. Sige, rumar kan. Pumanaw kan. Saan daan nakita ni Romel manong naming at pa nagatap ni nanan? At pa lang na ikot sa ita pagkamong taong batin. Akikot sa ita niya. Ano akot si nanan? Dede na parada ti sangot ti balay, iti miyanan ti ruangan. Amad nga akot siya ti karuba. Nang, panakunakit na perdyan da dya impaigid na lang. Itatat adamat siguro ng guyo na na. Asino ti kinadum dito, bayat ngawang kami kanig kapsat mo? Sino kumakarod kag may mesak dito? Hoy, edit. Among ka di? Ngakalpasan nga nagdinamag nga naalisan ka. Kanawamat na muda nga nobyom. No diket talagang tamuda kat nalimad ka ang kakabit. Dahil tat alam ko na. Singpet kita. Kat no ulitan man ang tibidtot mo. Kabay lang kalaksid ang anak. Tsak pagadaro tikaskan ka. Na emaka manakam ka, di adal ka. Nga mapigagbauyong ka, gapulahin ka na yan. Saan mo ka di ka mo? Saan lang ang may mesa at lalaki dito lobong? Nalang, Jesus po, di ka lang nagpanunod din ti sangaribo kat siyam. Di ka lang timanga din, sakbay ko mga impay mo ti bagim, itiredya nga lalaki. Sakbay nagpasikog ka. Nga amumat nga dahil takidak ka na basol, kani Apo Diyos, gapot na siya asawa na siya nga lalaki.
Gusto na ka din nang naglaing ka ng sermon. Di mo nga min kahit masermonan, ardang. Nanang mo. Pinanpanunot ko manong nemi nga nagpatnag. Pacheck manong nemi. Nga pudno. Nga maaramid ni Romel timang panaw. Iti asawa na. Tasaan nga rin nga naragsak. Dadya lang alangan nga naglukmag. Di adadamanin nga saan na masukungan. Awanin ti kanas na nga mga rako. Jack malasin edi. Kunang nusan, nakaseksik si edi. Dadya nga rin ka po no apay nga isut kinayat ni Romel imbes ko mga siya. Naseksik si iso na edi. Ngimiti siya. Tigas siya nga langana. Edi siya. Nga naraman anak mo ni Romel tinamin ado ang gundaway. Siya sino kumatisaan nga kalikagong kada kami tagdan na. Mayat tiriknak manong namingin kumontra ti panunod ko. No manugotak. Anyat ti kahit asawan ti relasyon mi. Tak kalabasol. Kabigatan na manong nami tinawagan na ni Romel iti pisina iti kamalman na dingal daw. Hello? Hi. Ni Romel detoy. Nakapanunod kan? No nakapanunod kan, after office hours, dagasing ka nita. No di mo kahit nga, makakita ka datang, ang dagasing ka. Mapangkay, may isang lugar nga pagnanunak ka. Aran? Romel? Dagasing ka nita? Oh, agkita dun ti restaurant nga papapananta pag dineran, ha? 6 o'clock, adantan mo sa jay. Sige nga rin, bye. Ha, Romel, imbabahan ng teoditibo man. Inagsubli ha, kitilaminsahan ko, Jack, may tulo ito, pangted kong araramidan. Inisit ganak ni Ani. Huy, ilos tung neta, kadada na, galasing ko. Kasapulan ni boss neta. Sige man naman ituloy yan. Naman na ito problema. So yung kami jimawag. Ni Romel. Tapay. Edit. Usarim ta utek mo. Sa angat a puso. Amok akong kontra ta pusom ken panunot mo. Awan sa baling atong palim no sa angat ti panunot mo. Dato may bagay. Sige, tuloy mo. E di ramuara kong tipisina manon nemi kumuy-kuyog lata ni Ani kanya. At pa mala. Umay ka man lang. Tagsarita at nalapat. Padan pa panan. Ida. Tagbirianda. Napang kami manong. No, ibilang nakagayem. Manipod iti ako pisinaantan ka nagbalintang ako. Saan? No sa mo kayat nga kidawan ti pamalakan ni nanang mo. Gabuta mo nga deta pang panunutim kit saan lagi ta kayat ni nanang mo. Iba kam kanya, tasyak ti mga advice kan kagayem. Imbaga kang kuha na ti amin man. Edit. Musiko man siya. Ano taramidam? Sigurado nga saan nga kayat pa ni Romel ta asawa na. Now, takasyamatin lang na. Nagbaling ka nung nga nager. Nabayag ka nung amangin nga hawan tinapasamak ka dakwada. Abos taon sa Serbina nga butang arutahan ang agkaanak. Sa kasya pa tilanganan. Nangrunay da karelasyon kami. Marik na ka talaga niya patpatek na. Nung atatsahan ko mga naragrig na anak mo, nagpimpinas ko nga pa. Ngayon makaramin kami matlat kasukat na sanggari. Kasta, iti pagbagat ipusom. Ngayon ti panunot mo karon. Kumun kontra ti panunot ko. Itaan niya ka po.
Kapoy ti nga to. Oh, itlagayam. No, da problema, kamangam ni Apo Diyos. Ngam ti saludsod, kanunungan ka din ni Apo Diyos, ti pa nakirelasyon mo, itikas, kini Romel. Saan lagi di? O, saan lagi di? Saan mo supyatin ti Diyos? Kapag nakil una nga basol deta? No, inat pagayatan ti Diyos ket supyatem. Sula nga, salo nga singem. Anong arti alamidek? Aguro-ura isola. Sa dino, iti restaurant. Nagwang gaya, hanak nagwang ng iyong babae na maitayan. Sige, mabamong danunan. Tawarin ka danunan kat sa mo matakayan. Aw marami din na. Napangkungarod dinano ni Romel manunemi kat at daisunan nga aguro-uray. Hindi makita nak manunemi orila na intakder na tiragsak ken gagar na nakakita kaniya. Siguro manunemi tinamnamain na kat umanugutak iti kayat na mapasama. Nagurder manunemi ti arak. Wine. Nalpas na inorder itahin ata abagiso nga nakatugawak iti umay damat ti idasat ti ara. Awanak pa yung nagorderin. Let's celebrate, sweetheart. Ha? Uminom ta. Nakaragsak ka. Apay naragsak ka? Siyempre! Adda ka. Imanugot ka. Tapay nung imaya ko manugot ako. Kanang kumanta kayo ta sa uwan, ti umay mo? Iso nga celebrate ta. Let's celebrate. Manong nemi sa anak umininom ngem napilit na ni Romel. Idi agsama yan ti arak idi bagik manong nemi kasla kusla kumanunong maten ti panunot ko ken ti puso. Kaslag may mesadan. Go ahead kung kunad. Apay kuma. Isutayan tinagsak mo. Awatot marami din ni Cindy. Awatin nanto ti kasat na. Hanto mang riribok na dyan. Isak lang na ka? Kayo? Isak lang na kayo? Oo, pambara mo. Sayangin na lang dyan ko na. Kwarta na. No isak lang na kayo. Sabay sa, awatin na natin kinapudno. Takas dyan matin lang na. Kung kunaman nun nemi ti bangir nga pispis ko. Kahit awaw mati kumunkontran mano. Sila mayatak matin. Numuna kat nanayunan pa iti inom ko manong nemi. Kat narasawak matin. Ngam tsaka mo manong nemi nga iti dedi nga lugar nga ayan mi. Nakitak ti kapsat ko manong nemi nga graduating isuna iti college. Ti adjek kapag basbasain. Manang? Hoy, Elmer. Abad na kanto eh. Sino kanduam? Tayo duwang ang barkada? Chicks mo? No, girlfriend mo? Haan? Duwa ka mga lalaki. May isa nga babae. Girlfriend niya, gayem ko na niya kadwami. Chaperondak lang eh. Sino naman? Office mate ko. Birthday na iso na imbitaran na. Manang, agkuig tanong na gawin. Panawak tulad talaga niya barkada ka ni girlfriend na. Awa na. Agkalugan tanton. Di ba, nagtulag tang itulog ka? Di itulog na ka mga dua. Okay, oo, mas pa-okay man. Sige, agsubla ka sa dyan ta. To, rumar kayo, rumarak tumaten. Pakilugan na sir, itulog na kami kanimanang. Kasla aksidente ti amin manong. Iso ka nagsublimanen ti dati nga simbeng ti panunot ko naman pa'y sumamsama ito inom ko. Kumunkontra manen manon nemi ti panunot ko. Kat malagip ko lakit nga rod manon nemi ti kunan ni nanang
nga balaag ni Apo Diyos kanyak, dahil pa nakapukaw ko ti anak ko. Kat nitultuloy ko, tagbalin nga dakis, ang mga no saan lang kasya ti mapasamak. Diyos ko, impaglagit din tada ni ating kong limer na kuanak tinakam ko. Rumar kami manong nemi, aliston, saan tayo, bandi kapsat mo? Intag hotel. Ngayon nakita na kami mit ni Romel, kim mamakam manong. Gusto nga awan tinaramidan ni Romel. Kaya napunno na manong nemi, pinaginbubulok ng sakit tikot sena, tisurun na. Tsakmat ka ng papandar. Sige, makalakalat sa bali pagduwanan nyo. Imparupan at surun na manong. Kim sa bali. Tato sa bali kong damay. Pasyaran ka tuwan ng pasina yun. Nga nakadlaw manong nemi tikapsat ko. Inanda kami manong nemi tinaglugan ng mga tricycle. Manang, uri sa mong imbaga, amok na sinulay jay. Dahil na kasi kukang gala. Alam manang, numamon dito ni nanang, susapo. Aring ko. Iswagam niya man nagtadakan. Nakasam ta, minom kami ti arak. Amuyo, amo manang, kung may alak, may balak. Inuawanak ko madi, baka no, adakay kumaitan iti hotel. Kat masukatan di si kugmuha na regre. Panagdubli, panagbaso. Amo manang, laglaglauna yun, ti may isang tao nga ulitan na tibidtot na. Halos tunan, magpada kay laki ni nanang. Ikarim ko mamanang, samo ko man nga ramidan pa eh. Ano talagang iba't patig mo isuna, di orahim nga mabalo. Orahim nga mabalo. Diyos ko. Kas lamit lalunudan din siya manong nemi. Gabata kay bagitan na manong nemi, nangig ko mismo iti radyo. Manong. Iso, ni Cindy. Natay ka no, tayo nataki, drabi, kat intray dito hospital. Natay nga nabigatan. Hoy, ano katawag nita, ha? Anong nakakawagan ng naging radyo? Kinuna ni nanang. Awan nang, yayag bagtisag na ito. Gapulaan ta, di naman paturay, ta puso na. Ta kumun kontra ti panunot na. Agbagtit kan sa. Na muna. Nanang. Ay, alala, anak ko am. Ni Diyos ko ya. Gapo ka dito sa mga maitong matong patikis ti pusom kaya nagbagtit kan. Agbular ta panunot mo. Ay Diyos ko. Itaray na kayo ito mental hospital. Nananang sana kang mahuyong. Napintas ti katawak sa nga katawat agbagtit. Manat kat katawaam. Namuna ta. Makapasurong ka. Anat kat katawaam. Ano yung bagang matap katawaak. Isus po ya. Elmer, umamang kinatamanang mo. Isus po ya. Abe manang nagkatawaam. Nakalalaing ka, Elmer. La. Abe manang. Hindi sa medical man. Malaksid mabalo ni Romel ko nam. Ha? Nabalon. Na-atake nga na tayo asawa na. Hanya! Isut katawaam. Ano nakatawa sa jay? Katawaam ni Romel, kabuta na balong as jay. Ninanang met katawa tiragsa. Gabuta na wayan ni Romel. Urayak lang nga may tabon ti bangkay ti asawa na. Kaya urayak lang ti manungat bulan. Ano nga tamat na naparitan ni Sona no may naktupasyaren. Nanang, da kami kini Romel tinaikari. Gabuta da kami ti pudnong ang pinpinateng. Ket pudno mano. Kalpasan di makabulan, nagring tiya, telepono, iti opisina mi. Hoy, sika kano? Sino ko na? Romel. Hello, Romel? Hello.
condolence. Amo ka ng sakit para kang ka. Di papatay ni Cindy. Ang ka ng sakit para kanya. Nag-asawa kami man ng ipaisungin. Saan kumatan ng ipatpatig. Kinabod doon nagsina kami. Hanggang matagdandan. Yung tawag na kanya, siyempre, kapag siya legal nga asawa na. Siya tinanga si kaso di bangkay. Talon nga bulan. Inore ko to talon nga bulan sa kamay ngawagan ka. Kawa na. Same time, same place. Mabaling ka din. Kapag hindi na saan. Ore ko si mamansaya giso na, mabaling ko malatan. Romel. Nagbalbalo ka, direk na. Hala? Di mo kunain nga saanin? Saan mo na kayat? Imposible. Ay, etan ka. Hindi kasi dyan, nagbaling ang biyag may kinig, Cindy. Si Kandisap sa pulay. Di mo ka malagip ti kunakan ka? Doha kayo ngamin. Ngayon mas ngamin nga kinaikayat ko ni Cindy. Adamat idin pa nagayat ko king ka. Dadat bidot ko. Nagbidot at no api nga ni Cindy, api nga saan nga siya. Kahit naguray ka kanya. Nagururay ka kabutas si kakensyak tinekari itong palbiyan. Ana? Same time, same place? Orayan ta pala makatawan. Ana? Orayan ta pala makatawan. Santo at na mapasama ka na ta. Ano nga makuuray ka. Kahit iso man lang iso. Makauray ka. Di ba ang panunutag doon kininanan? Ang mga nagsikugak manin nga di na oras. Hindi, kontrol ta. Nung dadat kabuteng mo, nga agsikug ka manin nga balasan. Kontrol ta. Tain to nag-asawatan. Saan ka doon nga kontrol? Tapos adan tumunten sukat. Natay nga as anak ta. Kay ba? Sige. Sige ko nak manong nami sa nga tamatan nga bidtot na ito. Hanga tamatan nga basol unay. Tanungan pa'y saan kumapambalin, tiwang kanaig nga sampay nga nagkasaro. Ngem, napasamak manong. Napasamak. Nagkontrol nak, aging ga, edi mabaling mintag kasar, kalpas na tinasuro ka makatawan. Nagpudno kami kininanan. Imahin nga mismo ni Romel dito balay, tap nakidawanan, di ba nagkalay sa amin. So, ang magmad kahit, nga hindi pa ilaan kahit nagsinubyanan kayo. Nanang, da kam tinakari. Wan, da kayo tinakari, nga Romel laing nga surutin nyo ti proseso. Sige. Umanugot ak. Agkalay sa kayo. Tapno, malpasan ti istorya. Hindi malaman. Agawan ak nanang. Agawan kami. Iri ababa nga panao manong nami nakamit lang ta nagkatuluyan kini Romel. Kinamkat lang ti istorya manong. Agbabarkada kami, agayata din kini Romel. Madlaw kumat nga da pa nagkursunada ng kinaykayat na ni Cindy. Na ni Cindy tinasawa na manong naming am dinamat maanakan, tadadirensya na. Siyak tinapututan nang imsaan nga na ikani ditulubong. Aging kaanabalo manong naming kat nakamit lang tinagasawa. Ngaging kakani ito'y. Kat na kami palang tagdandan na, tasiraragsak kami with talungan nak manong. Kadamkad lang ti istorya ti bihag ako nanda manong. Agpulpuligos uno agkurba-kurba laeng san tumetla agdiretso. Dito nga rin ti pakasarita ak manong kinagyaman ak launay ti anos mo ken pintas iting ka panangibasa ket sapay kumata nakaibati akman iti adal liwliwaken pagsarbingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program. Regards to your kikyaw nga makaringgor. To yagaman nga pagkaya mo. Edit. Thank you, Edit.